Ukoliko i vi pratite rad produkcija koje promoviš otkrivanje skrivenih istina, kuknjavu za pravim vrednostima, bave se tumačenjem oblika kapa verskih poglavara i prodaju vam suze Ducija Simonovića, primetili ste da se jedna tema često spominje u nastupima nekih od tih zlom namerom skrajnutih eksperata. Do kojih ste rezultata došli u vašem proučavanju demonologije? To su sve demoni, to su sve neki rogati, neki iskeženi, neki đavo. Da vidiš ti kakva su to bića. To su vrlo moćna bića koje mogu da se transformišu u razna čudovišta. Izlazim iz pupka i malo lice, vidi se oči, zub jako i šiljate uši. I gleda mene. Ali da li demoni uopšte postoje? Da li po tom pitanju možemo da verujemo ovim ekspertima i recimo Kaiseru Sozeu, to jest Baudelairu, ili Paganiniju i Robertu Johnsonu i mnogim drugima? Šta uopšte znači da nešto postoji ili ne postoji? Da li, na primjer, Goku iz Majeve kugle postoji? On nikad nije postojao kao stvarni lik, ali opet, on ima neke osobine o kojima možemo da govorimo. U nekom smislu i on postoji, zar ne? Pretpostavka jeste da demoni nisu samo fiktivni likovi, ali ova pitanja oko njihovog postojanja ostaju. Njih čak možemo postaviti i u vezi sa stvarima za koje bismo najmanje sumnjali da postoje. Verovali ili ne, postoje ljudi, to jest filozofi koji smatraju da stolice ne postoje. Jedan od njih je Trenton Merrick sa Univerziteta Virginije. Ako govorite engleski, na kanalu koji se zove Vsauce imate dobar novi video koji se tiče uvoda u tu tematiku. Tako da možete da odete da mu lupite dislike, jer lik izgleda nekom telepatijom pokušava da mi ukrade sve ideje za kanal. Ali ne brinite, ne može on da pravi klipove toliko brzo koliko ja mogu da dolazim do novih ideja. Zato što imam ideje. Ideje! Kako zapravo treba da pristupimo tim pitanjima oko postojanja? Može li se na njih odgovoriti? Imaju li ona opšte smisla? Sve i da imaju smisla, da li ih ima smisla postavljati? Ostavit ćemo ovu temu za neki naredni video. Kakav god bio ontološki status entiteta poput demona ili isključivo fiktivnih likova ili objekata poput stolica, o svima njima se svakako govori i tu ćemo se za sada zadržati. Prema tome, pošto je priča o demonima izgleda trend na domaćem YouTube ovih godina i s obzirom na to da je ovo moj 6. video po redu, ja ću sad pričati o njima. Možda ste čuli za Sokratovog ili Descartovog demona. Možda nekad napravim video i o njima, taman da imam za jednu demonsku playlistu. Ali u ovom klipu vam pričam nešto o demonima u fizici i filozofiji fizike. Maxwellov demon je jedan misaoni eksperiment nazvan po škotskom fizičaru Jamesu Clerku Maxwellu. A šta je to misaoni eksperiment? Misaoni eksperiment je nekakva zamišljena hipotetička situacija kojom se najčešće želi predstaviti neka ideja i njene posljedice. Koriste se i u nauci i u filozofiji. Ovaj misaoni eksperiment o kome danas govorimo izgleda ima veze sa filmom Christophera Nolana koji se zove Tenet. Nisam gledao ovaj film, nemam pojma o čemu se radi, vjerovatno neću ni gledati jer delo je komplikovano i iako mi je recimo Interstellar bio ok, ja sam više ljubitelj jednostavnih filmova, ne volim mnogo da mozgam dok gledam film, više volim da se odmorim uz neki western recimo. Ali naravno ako ste vi gledali i ako primetite neku vezu između tog filma i ovog videa, super. Napišite obavezno neki spoiler u komentaru, iznervirajte nekog danas. Bolje i to nego ništa, više nije ničega da je problema. Wow, what? Ok, prelazimo na temu videa. Kada dva tela različitih temperatura približite jednom drugom, temperatura hladnijeg tela će se povisiti. Kada otvorite vrata hladne sobe iz prostorije u kojoj greje peć, hladna soba će se ugrejati. Zašto se ne dešava obrnuto? Zašto se temperatura toplijeg tela ili toplije sobe ne povisi, a hladnijeg tela ili sobe ne snizi? Zašto se temperature u ovakvim situacijama uvijek izjednačavaju, umjesto da se recimo poveća razlika u njima? Ovakvu pojavu je moguće objasniti pomoću drugog principa, to jest zakona termodinamike, prema kome se ukupna entropija nekog izolovanog sistema, u kom se procesi odvijaju spontano, nikada ne može smanjiti tokom vremena. Takav sistem će uvijek doći u stanje termodinamičke ravnoteže. Šta sve ovo tačno znači? Šta je termodinamička ravnoteža i šta je to entropija? Da bi se objasnio pojam termodinamičke ravnoteže, prvo treba napraviti razliku između mikro i makro stanja. Makro stanje se odnosi na makroskopske varijable poput temperature, pritiska i gustine. Dakle, ono što možemo da merimo makroskopski. Mikrostanja su stanja koja čestice zauzimaju i to naravno ne možemo opaziti ni meriti. Mikrostanja nam nisu dostupna. Uprošćeno, za sistem kažemo da je u termodinamičkoj ravnoteži ako kod njega nisu uočljive makroskopske promjene. A šta je to entropija?
O entropiji može da se govori na mnogo različitih načina iz raznih uglova. Ovaj pojam se često dovodi u vezu sa pojmovima poput neodređenosti, neuređenosti i slučajnosti, ali je i dalje teško razumeti šta on tačno predstavlja. Jedna zanimljivost jeste da je Claude Shannon, otac teorije informacije, želeći da odabere naziv za svoj novi naučni pojam, razmatrao reč neizvesnost, ali mu je John von Neumann sugerisao da je bolje da ga nazove entropija, jer bi onda bio u prednosti u potencijalnim debatama koje bi ga čekale, jer niko zapravo ne zna šta je to entropija. Shvatanje entropije se dakle menjalo kroz istoriju usled razvoja novih teorija, tako da je vrlo teško dati jednu u potpunosti adekvatnu definiciju entropije. Također nekad se može desiti da dođe do konfuzije u raspravi zbog odsustva preciziranja po pitanju toga o kojoj tačno entropiji i o kom tačno drugom zakonu termodinamike je reč. Taj problem se tiče i naše današnje teme, ali njega se neću posebno dotaći i mislim da to neće oduzeti osnovnom razumevanju glavne teme, što je uvijek i cilj mojih klipova. Za sve vas kojima video ne bude dovoljan, kao i uvijek, više možete saznati putem izvora, to jest literature u opisu videa. Ako se osvrnemo na termodinamičke sisteme, mogli bismo entropiju okarakterisati kao meru raširenosti energije, odnosno raspodele molekula po mogućim mikrostanjima u nekom sistemu. Što je energija raširenija, odnosno što su molekuli haotičnije raspoređeni, to je entropija veća. Entropija i drugi zakon se mogu tumačiti putem statističke mehanike i najbolje osloniti se na nju da bi se objasnili ovi pojmovi. Temperatura zavisi od brzine kretanja, to jest kinetičke energije sudarajućih molekula. Što je prosječna, to jest srednja brzina kretanja, odnosno kinetička energija sudarajućih molekula veća, to je temperatura viša, jer je tada veće ispoljavanje toplote. Kada toplije telo približimo hladnijem, na mikrostanju će se povećati prosječna brzina molekula u hladnijem telu, a na makrostanju ćemo uočiti povišenje temperature hladnijeg tela. Entropija ovog sistema će se u tom slučaju također povećati, jer će se molekuli u sistemu prema brzini tada raspodeliti širom sistema, a ne skoncentrisano, što će značiti širenje energije, kao i termodinamičku ravnotežu. A zašto će se molekuli baš ovako raspodeliti? Zato što je za takvu raspodelu veća vjerovatnoća, jer takvih mogućnosti raspodele ima više nego mogućnosti da sve čestice sa manjom srednjom brzinom i energijom budu ovako skoncentrisane na jednoj strani, što bi značilo manju entropiju i sniženu temperaturu hladnijeg tela. Dakle, što je veća vjerovatnoća za neku raspodelu, koja naravno zavisi od broja mogućih mikrostanja, to je veća i entropija i obrnuto. Mnogo veći broj mogućih konfiguracija molekula na mikrostanju daje isti rezultat na makrostanju. Kada bi hladno telo postalo još hladnije, onda bismo bili bliže tome da znamo kakav je raspored molekula na mikrostanju. Na entropiju bi se dakle možda moglo gledati kao na meru skrivenih informacija, ali i kao na meru iskorištenosti energije u nekom sistemu. Veća entropija znači da je manje energije koja se može iskoristiti za koristan rad. Sada se možda pitate, čekaj, ako postoji vjerovatnoća za ovakvu raspodelu i vjerovatnoća da se temperatura hladnije sobe ipak snizi, kako to da se to nikad ne dešava? Kakav je to princip koji se zasniva na vjerovatnoći? Zar zakoni fizike nisu nešto što treba da važi nužno u svim slučajevima, a ne samo da opisuju nešto što je vjerovatnije da će da se dogodi? Jedno objašnjenje jeste da je ta vjerovatnoća toliko mala da se obrnuti procesi u stvarnosti nikada neće desiti. Uzmite u obzir samo koliko molekula i mogućih mikrostanja ima u telima i gasovima. Vjerovatnoća da se dogode ovako zgusnute konfiguracije skoncentrisanih molekula je u stvarnosti toliko mala da se one zaista nikada ne dešavaju. Zbog toga telo koje je hladnije uvijek postaje toplije, a ne još hladnije ili naglo toplije, recimo iste sekunde, i zbog toga uvijek važi drugi zakon termodinamike, iako se može tumačiti probabilistički. Međutim, Maxwellov demon je upravo pokušaj da se drugi zakon dovede u pitanje. Zamislite gas u jednoj izolovanoj posudi, podeljen na dva dela izolovanom pregradom. Temperatura gasa na levoj strani je viša u odnosu na desnu. U pregradi postoji rupa takvih dimenzija da kroz nju može da prođe tačno jedan molekul gasa. Tako ostavljen, sistem bi došao u stanje termodinamičke ravnoteže. Demon ima mogućnost da zatvori rupu elastičnim zatvaračem, a da pritom ne dođe do trenja. Kada se molekul koji ima veću brzinu od prosječne, a dolazi sa leve, to jest toplije strane, približi rupi, demon tada zatvori rupu i taj molekul se odbije i ostane na levoj strani. Kada se sa iste strane molekul manje prosječne brzine približi rupi, njega demon propusti i taj molekul pređe na desnu stranu. Obrnuto, molekule koji dolaze sa desne, to jest hladnije strane, demon propušta ako je njihova brzina veća od prosječne, a odbija ih i zadržava na desnoj strani ako je ona manja od prosječne. Šta je rezultat ovog selektivnog propuštanja molekula od strane demona? Rezultat je akumulacija bržih molekula na levoj i sporijih na desnoj strani, odnosno povećanje prosječne brzine, kinetičke energije molekula na mikrostanju i samim tim povišenje temperature na makrostanju na levoj i smanjenje na desnoj strani.
Dakle, ne dobijamo termodinamičku ravnotežu i u smanjenje entropije krši se drugi zakon termodinamike, odnosno univerzalnost ovog zakona. Početna pretpostavka u ovom misaonom eksperimentu jeste ta da demon nije deo sistema, odnosno da se radi o jednom izolovanom sistemu. Također, važno je imati u vidu da demon ne vrši rad zbog odsustva trenja prilikom pomeranja zatvarača. Maxwell nije uspio da nađe rješenje ovog problema. Međutim, zaključak da tako važan princip u fizici kao što je drugi zakon termodinamike ne važi u svim slučajevima nije baš prihvatljiv s obzirom na naše svakodnevno iskustvo koje nam ukazuje na to da ovaj zakon zaista važi uvek. Imajte u vidu da se drugi zakon termodinamike ne tiče samo temperature, već i drugih veličina poput pritiska i gustine. Sada ću reći nešto o pokušajima da se odgovori na ovaj problem. Ukoliko ste religiozni i ako ne slušate satansku heavy metal muziku, ne brinite. Egzorcizam je također bio jedna od opcija. Mnogi fizičari nakon Maxwella su, pokušavajući da reše problem, shvatali Maxwellovog demona ne kao neko nadprirodno biće, već kao deo fizičkih sistema koji je podložan zakonima fizike. Poljski fizičar Marian Smoluchowski je početkom 20. veka razmišljao o ideji fizičkog uređaja koji bi radio ono što radi Maxwellov demon. Njegov uređaj se sastojao od izolovane posude sa pregradom koja razdvaja gas koji ima jednaku temperaturu i pritisak na obe strane. U pregradi su ugrađena specijalna vratanca sa elastičnom oprugom. Kada neki molekul sa bilo koje strane dođe u kontakt sa vratancima, ona se otvore, međutim nakon tog otvaranja ona se sama zatvaraju za molekule koji dolaze s druge strane. Rezultat ovakvog procesa bi bilo kršenje drugog zakona, zato što bi se pritisak gasa na jednoj strani spontano povećavao, a na drugoj smanjivao. Pretpostavka u vezi sa ovom idejom Smoluchowskog jeste da će se rad izvršavati jedino na mikroskopskom, to jest molekularnom nivou. Međutim, opruga je također, pretpostavlja se, izgrađena od neke uobičajene materije, to jest od molekula, što znači da i ona zapravo mora imati svoju unutrašnju kinetičku i potencijalnu energiju. Nakon što molekuli i opruzi krenu da osciliraju, temperatura opruge će dostići temperaturu jednaku temperaturi gasa i nakon toga opruga će krenuti nasumično da landara, zbog čega više neće moći da proizvede koristan rad. Jedno pitanje koje se ovdje može postaviti jeste pitanje o prirodi vratanaca. Prema formulaciji Smoluchowskog, vratanca moraju biti izgrađena od nekakve materije koja je lakša od molekula. Ali kakva je to materija? Da li je ona uopšte fizički moguća? Potencijalni problem sa fizičkom nemogućnošću se primećuje i u formulaciji originalnog Maxwellovog demona. Čak i da zamislimo da se koristi neka ultra napredna tehnologija budućnosti, kako je moguće da demon zatvara i otvara vrata bez trenja uz postojanje tako dobre izolacije posude i pregrade? Ovo stvarno deluje malo fizički nemoguće. Da li je uopšte moguće pokazati da u ovim situacijama ne dolazi do vršenja rada? Ako nije, da li ovi problemi predstavljaju prepreku za poentu Maxwellovog demona, odnosno da li ga rešavaju na ovako jednostavan način? Da ga rešavaju, vjerovatno bi ovaj video bio mnogo kraći, tako da i sami znate odgovor. Ove idealizacije vezane za problem Maxwellovog demona nisu ni po čemu više problematične od nekih drugih idealizacija koje su uopšte prihvaćene u fizici. Na primjer, kada se govori o pojmu savršene izolacije u skoro svim standardnim termodinamičkim eksperimentima, koristi se slična idealizacija i uprkos tome što savršena izolacija nije dostižna u fizičkom svetu, zaključci koje izvodimo na osnovu tih eksperimenata važe i nećemo ih odbaciti. Prema tome, Maxwellov demon i njemu slični problemi i dalje ostaju kao nerešeni problemi i njihova paradoksalnost nije ugrožena ovakvim delimičnim nepoklapanjem sa fizičkim svetom. Dakle, vratanca Smoluchowskog krše drugi zakon termodinamike, ali samo kratkoročno. Na duge staze drugi zakon će važiti baš zato što opruga ne može da proizvodi koristan rad u nedogled, što znači da će entropija sistema ipak biti povećana i da će se dostići termodinamička ravnoteža. Smoluchowski je ponudio modifikovanu verziju drugog zakona prema kojoj njegov uređaj ne može da smanji entropiju, to jest prekrši drugi zakon kontinuirano, već samo u kraćim vremenskim periodima. Leo Szilard je naglasio značaj znanja bilo kakvog inteligentnog bića po pitanju toga šta se dešava na mikronivou. Svako inteligentno biće bi prema Szillardu moralo da obavi merenje na osnovu tog znanja, a drugi zakon bi možda bio spašen zato što bi se tim merenjem entropija cijelog sistema povećala. Nadovezujući se na scenariju Maxwellovog demona, Szilard je osmislio novi misaoni eksperiment čisto fizičke prirode koji se zove Szillardov motor. Zamislimo kutiju u kojoj se nalazi jedan molekul gasa.
U sistemu je također i toplotni rezervoar i postoji prenos energije između rezervoara i molekula koji se, zahvaljujući njemu, nasumično kreće u kutiji u raznim pravcima. U kutiju je moguće ubaciti i pregradu koja može da se pomeri u jednu ili drugu stranu, ali bez trenja. Kad se ona ubaci i kad molekul udari u nju, ona se dakle uz pritisak pomera. Jedna napomena, iako se o pritisku inače govori kao o statističkom fenomenu, dakle o fenomenu koji uključuje veliki broj molekula, ovdje možemo da govorimo o pritisku koji pravi jedan molekul, zbog toga što će se pregrada pomerati na isti način kao kada bi se radilo o pravom gasu u nekom pravom eksperimentu. Dakle, to što se radi o jednom molekulu nije nikakav problem za održivost ovog modela. Idemo dalje. Zamislimo sada da u sistemu postoji nekakav čekrk sa tegom koji može da se poveže sa pregradom. Teg će se podići ukoliko se pregrada bude kretala u smeru pritiska koji proizvodi molekul. Obrnuto, ako se pregrada pomeri u smeru suprotnom od delovanja pritiska, teg će se spustiti. Ako bi se pregrada ubacila na sredinu kutije, postojala bi jednaka vjerovatnoća da se molekul nalazi na levoj ili desnoj strani. Ako demon ili bilo koje drugo inteligentno biće zna na kojoj strani je molekul, onda je ta informacija o položaju molekula sačuvana u memoriji demona i ta informacija inače iznosi tačno jedan bit. Uz to, demon može, zahvaljujući istom tom znanju, preko čekrka izvući rad, tako što će ubaciti pregradu na mjesto koje zavisi od trenutnog položaja molekula. Ako bi želeo da podigne teg, ubacio bi pregradu na ono mjesto gdje bi pritisak proizveden od strane molekula uticao na nju, tako da se ona kreće u njegovom smeru. Zaključak ovog misaonog eksperimenta jeste da izgleda da modifikovani drugi zakon Smolučovskog ne važi zato što bi bilo moguće kontinuirano kršenje drugog zakona ponovnim umetanjem pregrade i ekstrakcijom rada što može da se ponavlja u nedogled, za razliku od rada koji izvršavaju vratanca Smolučovskog. Međutim, Szilard je smatrao da originalni drugi zakon nije prekršen zato što je inteligentnom biću poput demona potrebno znanje da bi izvukao rad, a za znanje je potrebno merenje, to jest prikupljanje informacija, zašto pretpostavlja se jeste potrebno povećanje entropije. Dakle, i demon, odnosno bilo koje biće koje bi obavljalo merenje, bi bilo deo termodinamičkog sistema. Dalja zanimljiva pitanja koja bi se mogla postaviti tiču se toga da li je znanje zaista neophodno za ekstrakciju rada, kao što je to mislio Szilard, i da li je nekako moguće da inteligentno biće ima to znanje, a da u sistemu ipak nema povećanja entropije. Da li obrada informacija zahteva rasipanje energije? Von Neumann je sredinom 20. veka smatrao da je to slučaj, a osim njega, pojedini fizičari zastupaju tada ideju prema kojoj za svaki bit informacije koji se dobije merenjem neophodno određeno rasipanje energije. Rolf Landauer je bio nemačko-američki fizičar koji je radio za čuvenu kompaniju IBM. Landauer je poznat po principu koji je nazvan po njemu i koji je prvi put formulisan u njegovom radu iz 61. I upravo ću sada reći nešto o tom principu jer se on tiče naše današnje teme. Baveći se vezom između logičkih operacija i fizičkih stanja, Landauer je tvrdio da svaki fizički sistem koji je napravljen sa ciljem da implementira logičke operacije mora imati fizička stanja koja korespondiraju logičkim stanjima. Ovdje bi bilo značajno predstaviti razliku između logičke reverzibilnosti i ireverzibilnosti, pojmova koje je Landauer uveo. Logička reverzibilnost se odnosi na procese kod kojih se input može izračunati iz outputa i obrnuto. Logički reverzibilne operacije i kapije funkcionišu na principu bijektivnih funkcija, odnosno broj inputa i outputa je kod ovih logičkih kapija, odnosno operacija jednak. Primjer logički reverzibilne operacije, to jest kapije, jeste ne kapija, to jest inverter, koja odgovara negaciji kao logičkom vezniku. Ako je input kod ne kapije 1, onda je output uvek 0 i obrnuto. Ako je input 0, output je uvek 1, što znači da je moguće izračunati output na osnovu inputa ili obrnuto. Što također znači da bi u principu bilo moguće izvršiti računanje u obrnutom smeru od započetog, odatle i naziv reverzibilni proces. Logički ireverzibilni procesi su oni procesi kod kojih nije moguće izvršiti računanje u obrnutom smeru zato što kod njih ne postoji jednak broj inputa i outputa. Primjer logički ireverzibilne operacije i kapije bi bila recimo i operacija, to jest i logička kapija koja odgovara konjunkciji. Zašto je i operacija ireverzibilna? Zato što različiti inputi mogu da daju isti output. Ako je output 0, postoje 3 moguće vrednosti na inputu koje su mogle dati ovaj output. 1 0, 0,1 i 0,0. Ne možemo se dakle vratiti unazad zato što ne znamo koji tačno od ova 3 inputa jeste doveo do datog outputa. Landauer je smatrao da svaki čin obrade informacija mora da proizvede toplotu, makar ona bila minimalna. Verujem da ova ideja ne zvuči čudno kada uzmete u obzir to koliko procesori u telefonima i računarima znaju da se ugreju.
Landauer je mislio da su ireverzibilne operacije neophodne da bi se sprovela komputacija, a prema njemu logička ireverzibilnost povlači fizičku ireverzibilnost. I zaista, kompjuteri generalno i funkcionišu na ovaj način, oslanjajući se na ireverzibilne operacije. Landauer navodi takozvano resetovanje bita kao osnovnu ireverzibilnu operaciju. Ovo je operacija koja ima dva inputa, 0 i 1, i uvijek daje output 0. Umjesto reči resetovanje često se koristi reč brisanje. Imajte u vidu da se ovdje ne misli na operaciju brisanja koja samo uništava informacije, već se radi o vraćanju sistema na stanje 0. Za fizičko predstavljanje ove operacije zamislimo model sličan Szilardovom motoru. Kutija, molekul, pregrada. Termalni rezervoar je povezan sa kutijom. Neka molekul predstavlja logičko stanje 0 ako je na levoj i logičko stanje 1 ako je na desnoj strani. Izvadimo pregradu, molekul se slobodno kreće po cijeloj kutiji, ubacimo pregradu nazad, u ovom slučaju na kraj desne strane, pritisak molekula deluje na nju, ona se pomera ka centru kutije, proizvodi se rad i energija od tog rada se prenosi do termalnog rezervoara. Landauerov princip, koji je ključni deo ove priče, nam kaže da nije moguće izvršiti operaciju resetovanja bita bez prenošenja rada u toplotu. Drugim rečima, za ireverzibilne komputacije nam je uvijek potrebna energija i samim tim imamo povećanje entropije. Ako se vratimo na problem Maxwellovog demona, prema Landauerovom principu, demon bi morao da koristi ireverzibilne operacije prilikom merenja položaja i brzine molekula, odnosno morao bi da briše one vrednosti koje je već izmerio da bi napravio mesta za nove. Pretpostavka jeste ta da demon nema beskonačnu memoriju i da bi jednom kada bi mu se memorija nakon merenja popunila, morao da resetuje, to jest obriše ono što je prethodno čuvao u svojoj memoriji, a da taj proces jeste ireverzibilan. Dakle, bez obzira na to što bi demon raspodelio molekule tako da entropija bude smanjena, on bi morao da utroši energiju uz jednako ili veće povećanje entropije u, na primjer, okolini u odnosu na smanjenje. A veće rasipanje energije i povećanje entropije znači da drugi zakon termodinamike nije ugrožen od strane Maxwellovog demona. Nadam se da ste vi koji ste se radovali isterivanju demona sada zadovoljni. Iako Landauer nije spominjao ni Maxwellovog demona, ni Szilardov motor u svom radu iz 61. u kome je i uveo sve ove pojmove koji su spomenuti, on je dao odgovore na neka pitanja koja smo postavili nakon dela o Szilardovom motoru. Dakle, kako su znanje i entropija povezani i može li se merenje obaviti a da se entropija ne poveća? Ono što je razlika između Szilardove i Landauerove priče jeste to što je Szilard smatrao da se entropija povećava usled prikupljanja informacija, a Landauer je smatrao da se ona povećava zbog resetovanja, odnosno brisanja informacija, to jest zbog logičke ireverzibilnosti procesa koji nam je neophodan za komputaciju. Landauerova poenta je bila ta da jednom kada se izvrši operacija resetovanja, više nije moguće vratiti se unazad, što znači da nam neki podaci ipak ostaju skriveni. Ovdje se dešava redukcija, to jest kompresija i logičkog i fizičkog stanja sistema, jer setimo se, Landauer smatra da fizička stanja moraju odgovarati logičkim stanjima ako postoji implementacija logičkih operacija na fizičkom sistemu. Upravo ovakva kompresija prema Landaueru dovodi do povećanja entropije. Charles Bennett, također zaposlen u IBM-u, je smatrao, za razliku od Landauera, da je moguće izbeći logičku ireverzibilnost pri komputaciji i da je moguće na osnovu samo logičke reverzibilnosti bez utroška toplote obavljati merenja. Reverzibilna komputacija je interesantna tema i bilo bi lepo da ima prostora da se kaže nešto i o radu Edwarda Fredkina i Thomasa Toffolija vezanom za računar za bilijar, ali neka to ostane za neki drugi klip možda. Osim ideje o reverzibilnoj komputaciji, Bennett je ponudio bolju i opštiju interpretaciju Landauerovog principa, prema kojoj ne samo da resetovanje, to jest brisanje bita dovodi do povećanja entropije, nego i spajanje takozvanih komputacionih putanja, što nije resetovanje, ali se javlja delovanjem demona. Dakle, Landauerov princip nam govori da svaka logički ireverzibilna operacija dovodi do povećanja entropije. Pojedini filozofi nauke su kritikovali Landauerov princip na razne načine. Najpoznatije kritike u više radova su iznosili John Earman i John Norton. Sumirat ću njihove poente. Mete njihovih napada su bile i Landauerova i Bennettova interpretacija principa, naročito kao način isterivanja demona. Prema ovoj kritici nema potrebe uopšte uvoditi u priču vezu između informacije i entropije, zato što ako je demon već deo termodinamičkog sistema, za njega mora da važi drugi zakon. Landauerov princip nam je suvišan ovdje i ne moramo da spašavamo drugi zakon od demona. Obrnuto, ako demona ne smatramo delom termodinamičkog sistema, onda prema ovoj kritici ništa ne bi moglo da spasi drugi zakon, pa ni Landauerov princip. Bennett je priznao validnost ove poente uz napomenu da Landauerov princip i dalje ima važnu pedagošku ulogu, ukazujući na to da samo ireverzibilne operacije daju entropijski trošak.
Norton također uočava da jedini način da zaista isteramo demona jednom za svagda jeste da ponudimo dokaz da nijedna sprava koju bismo mogli da smislimo ne bi mogla da prekrši drugi zakon. Međutim, ovo nije urađeno do sada jer je Landauerov princip ograničen samo na pojedine slučajeve. A ko zna kakvi još demoni bi tek mogli biti zamišljeni. Ako već želimo da imamo jedan opšti egzorcizam, onda nam je potreban princip koji ima opštu validnost. Treba nam opšti dokaz Landauerovog principa. Svedbergov motor je uređaj koji je zamišljen tako da krši drugi zakon, a koji ne podrazumeva nikakvu obradu informacija, funkcionišući na principu koloida. Također, kod vratanaca Smolučovskog nemamo komputaciju. Dakle, čini se da kod ovakvih primjera Landauerov princip nije relevantan. Također, ne možemo da znamo da ne može da postoji komputacioni uređaj koji nije izgrađen drugačije u odnosu na standardni model sa memorijom i centralnom procesorskom jedinicom. A možda postoji i brisanja, to jest resetovanja koja nisu termodinamički irreverzibilna. Još jedno pitanje koje možemo postaviti jeste da li entropijski trošak mora biti jednak povećanju entropije u svim slučajevima. Nemamo nikakav dokaz da bismo pouzdano verovali u to. Dakle, ipak nam treba opšti dokaz principa za tako jake tvrdnje. Nisu dovoljni samo primjeri i ilustracije. Osim ove kritike, Ehrman i Norton su također kritikovali pokušaj egzorcizma uz oslanjanje na teoriju informacije. Sve u svemu, mnoga pitanja ostaju nerešena. Međutim, uzevši sve u obzir, izgleda da je verovatnije da Maxwellov demon ipak ne može da prekrši drugi zakon termodinamike. To ne negiraju u potpunosti ni najpoznatije kritike Landauerovog principa, koje više kritikuju sam postupak rešavanja problema putem isterivanja demona. To što demon navodno ne krši drugi zakon, moguće da nema veze sa merenjem i inteligencijom demona, nego sa nečim drugim. U svakom slučaju, misterija je tu. Ovo što ste danas imali prilike da čujete jeste samo deo o problemu Maxwellovog demona. On je i dalje aktuelan i o njemu i dalje pišu fizičari i filozofi fizike. Također postoje mnoge druge oblasti i pitanja u vezi kojih je Maxwellov demon relevantan, a koji nisam ni stigao da spomenem u ovom klipu. Još jednom vam preporučujem da pogledate spisak linkova, to jest literature u opisu, ako vam je ova tema zanimljiva. Video je tu prvenstveno da vas upozna s temom i da vam pruži neko osnovno razumevanje. Pritisnite like, subscribe i zvonce ako želite da sljedeći video ima veze sa karakondžulama. Ako ne želite, onda također pritisnite like, subscribe i zvonce. Birajte s kime sadite tikve, čitajte Bibliju i onda nećete imati probleme sa snovima u kojima putujete po svijetu i družite se sa sirenama. I da, napišite neki komentar ako imate obavezno. Pozdrav!